nyarukire muri Amerika aho Perezida Donald Trump yatangaje ko agiye guhagarika inkunga zose Amerika yahaga igihugu cya Afurika y'Epfo. Trump atangaje ibi ngibi nyuma y'uko hari umunyamakuru wamubajije ikibazo kirebana n'uko u Rwanda ruri gutera Congo bikaba bishobora gukurura intambara mu karere kazamo na Afurika y'Epfo. Trump mu gusubiza yabwiye umunyamakuru ko ikibazo cy'u Rwanda na Congo ari ikibazo gikomeye kandi ko atari igihe gikwiye cyo kugisubiza. Mu nama hamwe n'abandi bagabe muri Afurika y'Iburasirazuba, Kagame yikomye umugabe wa Afurika y'Epfo amurega ko yiyoberanya nk'umuntu uharanira amahoro kandi ari gashoza ntambara. Mu gihe Amerika yanze kugira ibihano ifatira u Rwanda, Amerika ihise yihutira gufatira ibihano Afurika y'Epfo ihanganye n'ubutegetsi bwa Kagame nyuma y'uko ingabo za Kagame zishe Abanyafurika y'Epfo 9 muri Congo. Trump kandi ngo yaba ari kurwana ku butegetsi bwa Kagame nyuma y'uko Kagame yemereye Trump ko u Rwanda ruzakira abimukira Trump azirukana muri Amerika. Hejuru y'ibyo kandi ubutegetsi bwa Kagame bwemereye Elon Musk ko igihe cyose haboneka lithium muri Congo azajya ayiha ikigo cye cya Tesla. Ibyo ni hejuru y'uko n'izindi kampani zo muri Amerika nka Apple nazo zikomeje gufatanya na Kagame mu gusahura Congo cyane cyane biba amabuye ya coltan. Bityo rero ngo Trump akaba ashaka urwitwazo rwo gukoma Afurika y'Epfo mu nkokora ayishinja kwambura ubutaka no gufata nabi cyane ibyiciro by'abantu bamwe cyane cyane avuga abazungu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa mu kwezi gushize yasinye umushinga w'itegeko riteganya ko guverinoma ishobora gufata ubutaka bw'abantu runaka mu gihe bibaye ngombwa. Iryo tegeko riteganya ko nta ngurane guverinoma yatanga mu gihe umutungo ufatiwe ari umutungo utimukanwa kandi bigakorwa mu nyungu rusange z'igihugu. Trump arashinja Afurika y'Epfo ko bikora ibintu bimwe biteye ubwoba n'ibindi bikurura ibiteye igishyika. Trump arakomeza avuga ko Amerika izahagarika inkunga yose yahaga Afurika y'Epfo kugeza igihe iperereza ryimbitse ku biri kubera muri Afurika y'Epfo rirangiriye. Uyu Trump akomeza avuga Amerika ko itazakomeza kurebera uko Afurika y'Epfo ihungabanya uburenganzira bwa muntu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasubije Trump ko Afurika y'Epfo ikora ibifitiye Abanyafurika y'Epfo akamaro, ko adakorera gushimisha Trump cyangwa undi uwo ari we wese uretse Umunyafurika y'Epfo. Ikibazo cy'ubutaka muri Afurika y'Epfo kimaze igihe gikurura impaka nyinshi. Ubutaka bwinshi buhingwa n'amasambu bifitwe n'abazungu babyambuye abirabura bakavukire. Abazungu benshi barimo Elon Musk wavukiye muri Afurika y'Epfo bakomeje kwijundika Afurika y'Epfo ko ngo ishaka kwambura ubutaka abazungu. Afurika y'Epfo yo ivuga ngo igamije gukosora ubusumbane bwakuwe n'ubutegetsi buvangura bw'abazungu. Afurika y'Epfo kandi itsindagira ko itagamije kugira uwo yaka umutungo we ku gahato, ko ikigamijwe ari ugukosora amakosa ya kahise. Mu gice cya mbere Trump yakomeje gushyira mu majwi Afurika y'Epfo ko ikandamiza abazungu. Mu 2018 Trump yategetse wari umunyamabanga wa leta Mike Pompeo gukurikira ikibazo cy'abazungu bo muri Afurika y'Epfo. Trump yibasiye Afurika y'Epfo nyuma yo kwibasira Canada, Mexico n'Ubushinwa. Kandi Trump yavuze ko ashaka no kongera imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu by'i Burayi. Mu mwaka wa 2023 Amerika yahaye Afurika y'Epfo inkunga ingana na $440 z'amadolari. Ikibazo cy'amasambu Afurika y'Epfo gikurura amahanga menshi. Kugeza ubu Amerika ni umuterankunga ukomeye w'ubutegetsi bwa Kagame. Mukomere kandi mugire amahoro ni urugwiro kandi iteka.